U Artjomovsku počeo juriš na jedno od posljednjih utvrđenih oblasti UKRO Wehrmachta, koje se zove Gnezdo. Prema našim saznanjima, na ovom pravcu neprijatelj svakim danom dobija novo pojačanje ljudstva i tehnike NATO pakta. Takođe, zli jezici kažu da bi na ovom pravcu iz dana u dan trebalo da ukronacisti masovno pokušaju da probiju naše odbrambene linije. Šta možemo reći? U slučaju stvarnog pokušaja proboja naših položaja sa brojnim snagama za koje znamo da spremaju, ukronacisti će biti pokriveni, bačeni na klanje. Postoji mišljenje da oružne snage Ukrajine mogu da iskoriste skoro sve letelice koje imaju, samo da preseku naše pozicije, a da pri tome pretrpe nesrazmerne gubitke i u opremi i u ljudstvu. S obzirom na tu informaciju i toliku količinu informacija o stvarnom stanju stvari, novim prostorima, rekao bih da mi nismo spavali sve ovo vreme. Imamo nešto sa čime možemo prijatno iznenaditi neprijatelja.